Welcome back to my YouTube channel Dipan Singh Vlogs. Dan mau litum naman kadi dong kanang bari ko la si dong kabang lecet tong inang dong karong pirong itum ada masalah pen itum da belang so pahdi. La pen ke west to east kor biang lo ala si padam diri la si non mag ada masar lo vlog sin dem klam po day 1 day 2 di dan monitum la si nangan ring bamon la pen ke bang de chito ik pana man itu mah di ke bang panci sigat lo la pen ke pu apin so bang ke lahan layo kesan la raso ke ini kan pemah man foto lang ni monitum la si di kenapa bang ke dia itu menili temarong belang so di harus kami arling kami nang lik po dan monitum la si yang itu nangan dengan cito iksan lang pena bang ke dia ho dak dongkan lihat lo cipang ria di nang lihat lo la si nangan don dai tin la bang so vlog sedame nangan don tino BI os apa satu cowok amalan tu pula chat lo mati di yo langot decoration bang atak pura pakka deh lang mepik yo Sonali with ding Dominic yo lang mesen no deh foto-foto dan mali tum tabang yang itu bang links tame dang itu foto jo Thai lang lo last tame yo main ganun mali tum dili tum di nan bang arlo le pen hadi asap so alam so kesang yo sang lah lapan depan ke nimro kam sme pangcing monik kitbo si labang so vlog tame nang lo dik thuin nan dai ha oke dan mali tum ni tum mana dongkan bilang sebentar dongkan lihat bang asap so sang cepen non alam bang la tamari asap so cupot depan si nimro kam pangcing ipo la si nang lo dik bomon dai. Good morning from Dongka, lapan nilibang turigat lo morning lapan panggedi. Nilitum dalam sop di bang te rong cebarik bo lapan rong cebarik depan rong long stame lapang so sin stame nang lapan ingon lapan non bang without gamble lo lapan gamble bang ke nilibit charging bom namu tadi las isu bang long long. Oh long pon lo. Angke kesan lo angke. Kita ambil lama. Pada pene kam dulu. Kam jam ya to chok thai lo bang ke kipuan ancol lo ke. Thang ka siksa ka ve thang ram ve ram pan ve ana mata to pen chok